Degi hajar ngut kipat ba kilatut. Shigi rensan yalap election jang National People's Party harilum jantia kabalong hakani kasi ningkong hakashnong biar bat kumju hakashnong rtiang kabahap haraliang constituency. Hakani kasi langwan bandon langru nadu National General Secretary KNPP ba sniaw bhalang dhar badai ru usembur menteri rang ba kajalana lor ki wei ginong yalam jang party nagategathan. Habakran hakani kasi umas sniaw bhalang ulakentu yaki padpa bakin ailat ke uma Bison Roy lanu ubadai ukertong ke NPP hakani election kenang boon poi syakathong nang ta habakan tho ya unong yalam ka VPP ba Arden M ba Sayamot ulong ba utay urang ba ulabat teng kum CM ha KGDC na benta katu kat ni banai Henry tang shipor ke executive committee jong u kala khalam no ula keno ru ba menta kadon ka jinya pat ya pra hapo ka VPP hadin ba uwe na ki ya tray lang shu ha ka party ula keno ru ba ka VPP ka kop batang pala i jat ben riu kala biang mdan kam shu ya ka roy ka par Taikublayo formal mo pelay ni program ni ganmed u candidate umayaw yung iyo nga pihi uma reform lemare yem lang ni por u president yung gabrok umahamkom urong ba atnong yung ser sanggarang kadugisi member waro in do cermani uman cerman snong lega joi ki member ki kod yung kachong pulun wat kamtam yepi ki manbay ki manpa ki kon lo yung ni kachong gumaya ki yung Cucu ay kublay ala ya ginong kerchan yung ma reform go wan na do ni tani nartiang na madur kamtam lagi kono ko chang wa aja gulu sandran beri spa kari mangasi gani to kada gadak yung majingjop wadi tikna bai kamong man tu klamo chayo nga hak arba su trik yung chat bi puk ne na do na DC hawa aja hadu akser sanga madur tengah yo ko ni ke por kan mo ini udah lewan ni kamaga meeting kian ini acong yang iya tekan ni ke election to man ke election go repair nei ba mencua kisan paus nem kami MDC election mong chong chit ko kama chong chit kan ni nei ba ile tatula pra kende chpau tu lagi manai la do am ni party te me go ko ki party VPP na tau tu bakla ko ki ngoro Nete da bon sen kam tam di kat prai kat kendi ke arpaus nem rukom da bon ke chapen baik. Tengah wong e video ni. Ke VPP ya ke jing sekian to da tahu simpat ke hagani ke council election. Ku da kwa la pa pundo. Ya ke dis council kat kam jing kwa ingin nambah artikel 371. Wong ni ke por ke mo ni udah lewan hi kam ga meeting kian ni achong yong ia cer sang. Takwa adu ke winduang. Ye udah dep kau melin wara mau di kenu tam de ni. Nei ba ila ho ngam te ne kelem yung ngam jong ni au chi yang ni ke song go maya ni. Kenu yo arjar khatle gani ke song punjok em borong ko ani pala. Hawa em ka tu bani chare musi ka tu ani impe ke election lai ngam tu hi handai wa. Yo sao suk do yo ka ni wara ke ko he ko jo em ngale. Tet ko man ka to dem lang si waro ton ai di dak ni dai waro ni ha ni borong yo hanai pat video hanai ke motif ko ding ong ni kat chula jong ni to I maya dai bru nong di ile pya I waro ni no maya dai bru I gino chon dai bru ngai wo jong ma ta ka wan unong mi khamang ni ka wan ka party ka wan ka sarkar Hawa only umaya dai budang ke development sto wan ka kamat ka teto ka maya dai budang ito no to na panya khana bi ila inudat kamane election manggo kidong mi kamat ko rights assembly nay bentau pai ko sinsare ka state ka sarkar waro ko wi ko live as in group how ni ko si upai uyada Iwan rakyat karoy kapar upay wajad wakam na katega kam yung inong ikman kam MLA yung pi. Handai kenin ke council election man. Iwa kamado ikam kata protect kuya daya kendaw ke siat.
o kun tu ya culture kun skam ya culture yo mani ku pho ku pen ku timit ku khai ro ko bi yo bi hagi one state hagi one thau la pai ki no mi kman ku sun charo hagi state ni hagi dis council mjam gi no mi kman ku kalam yu to kalam hane haga pra ang lipi chambi kijing kalam thok kijing kalam sukor bom soro mi de peleng ba ka mong kriam mem lu khengi de ni kman la ku no ruang ka sarkar wato ki minister wato da wato paniom nahi na to yo tim sabong ibi one bro mem wil mane UMDC ka party kuno lo hadon ni si nga to obeng lu ndu ka pra lu ngikte na wadi pandita ka bakla pa mau bro ngau di biang lu na dang do ka wi kuno ko ka mangali ito ai ka bo ina na dia ka bo dis council silong rum na de pel ko agu ni ba ka ga meli tan daw yu ba ro prayu dia kun mo ba en bi so ngur ka ni kemeli yang VPP sungut mut pra PRAX to wi kriya ke cerut kamu luman ni ka nay pra man pra no kanu man ni ka kerjaan